Evo za jedan mal primjer, samo za Vonišće i kažem. Ko bez kako čirače, otido jednih nose sendići vo železničkata direkcija. Vo železničkata direkcija, načalnikom na železnička direkcija, mi gdje mi mali, odakle si ti? Ja mu velim od Makedonija. Gdje je to Makedonija, pizdati materine opšti s oproštenije? Ja velim od Vranje do Solu, do Ega ispod more. Mi zavrzali jedno 4 šamari, ubaj sam padnal na zemlju. I toga spod sekretar mu beše jedno bitolčanče. Sekretar mu beše bitolčanče jedno. Zbesnal žel palcato izbjegol na dvor, a me krena mi blisnala jedan bokal voda. En ljubav me izbanja, me osvesti i taka razbrav poti toj mi reče, njemoj bre, i sad kad ti će go zatvorat, da se ovaj mi reče, tebe je tvoj otac naučio. Ja mu rekao, nije moj otac i deca to peleni zna, to je Makedonija. To je nije severno, južna Srbija trebalo da kažem.